kukunina kusemandleni enu ukuthi nina njengomalume nithi ngiyaqhubeka nokukhulisa lesi sibongo sala ekhaya. Anginankinga mina nalokho. Kodwa uma ngabe kuukuthi futhi nithi mangivuse isibongo sasekhaya kulungile. Kunezimo la mfoka Mthabela ngicela unginike nje ithuba ke nginabe kancane. Kunezimo la mfoka Mthabela othola ukuthi azivumi isandla somalume sivume ukuthi buyele ekhaya kobani koyise. Angenze nje isibonelo ngizokhuluma ngesimo engisaziyo nje. Nangu ugogo nomkhulu uzela amantombazane awu4. Wase sezala indodana nje yaba njani? Yaba yodwa. Wathe seyizalile le ndodana yaba yodwa yahamba ezweni lasemhlabeni ingazange yaba nomntwana onjani owesilisa ozokwazi ukuthi aqhubele sisibongo sala ekhaya. Kukhona izaba ezenziwayo ngoba isibongo akufanele siphele. Kunezaba ezenziwayo lapho kutholakala ukuthi khona mhlawumbe kulamantombazane ewu4 ashadwe. Athe seshadiwe lamantombazane wo4 mhlawumbe nangu umfoka Simelane. Kusuke ihlobo ezithile zalomuzi wakaThwala ziye lapha kwaSimelane ziyothi ayi baba Simelane uyasazi isimo somuzi wakaThwala ukuthi sime kanjani. Lapha kaThwala akekho umfana ongaphinde akwazi ukuqhuba aqhubele sisibongo. Njengoba nisibona nje sila sizocela kuwe Simelane ukuthi sivumele ngoba phela umntwana ozalwa wena Simelane useyigazi lakuphi lakaThwala ngoba wathatha abantu umaThwala. Sicela ukuthi ke sivumele enzalweni yakho usipho umfana. Bese ngempela uSimelane athi uma ngabe sezalile asuswe lo yamntwana kaSimelane eze kaThwala. Kube khona izinto eziphuma la kaThwala ziye kwaSimelane kuxoxiswana kulungiswa inkulumo kwenziwe lezo zinto ezithile ezenziwayo. Lo mntwana asuke esibongweni sokuthi ungowaka Simelane ekubeni uyise ngubani enguSimelane abuye eze kaThwala. Mefika lapha emzini wakaThwala yonke into yakhe ekubikweni kwakhe uyobikwa njengoThwala emsamo. Kuchazwe ukuthi lo mfana ukusuka kwakhe isuka kanje le ndaba uzela ekhaya ukuthi azokwenza njani azokhulisa isibongo. Ngamanye amazwi engizama ukubeka la mntakamkhulu ngizama ukubeka ukuthi kuwo wonke lama process inkulumo ibalekile ukuthi makuhlalwe phansi kukhuluma. Kodwa oyibheka inkulumo lapho khona njengomuntu oyisisulu ayi mangibeka kanjalo ihleli kahle. Njengomnini indaba kuyimina ozofuna ukuthi makube kanje. Ngoba uma ngabe sengifuna ukuthi mina makube kanje ngifana nomuntu uyabona leli gama lenhlamba yabona ngiyalithanda ukuthi ngiliveze ngoba ziningi izinto esizenzayo uma ngabe singabantu ezitshengisa ukuthuka inhlamba kwisizwe ikakhulukazi esabalalayo. Ngoba phela lo Thwala esikhuluma ngaye akusibona labantu abaphilayo nje kuphela. Labantu abaphilayo ireflection kaThwala uThwala. Yangizwisisa. Ngamanye amazwi wonke ama decision abawenzayo yonke into abayenzayo funeke itshengise noma ihambiselane noThwala onguThwala. Once bona bafuna ukuphuma eyabo indlela isilahlekile. Kodwa kufanele ukuthi uThwala